So hello friends, welcome back to the channels. The my go video ke ani nangu YouTube channels ke agu YouTube channels ke digo ma subscriber hirami magna view hirami he ta kan te samai klei ani ko ki me video tle je pamje ani YouTube channels ke gelu je ndi je video tle je bam ram je view hang na tle bam nei magna subscriber hang jine tle je bam nei kanestu ani go YouTube channel ke subscribers increase te hang mak magna view increase te hang mak he blog ya ni ta ge ma to te ra ngaro bra me YouTube channels ke gelu je di motivation te bra me lo le suppose na na mai go video da digo me subscribers hirami magna digo me anigu view increase te hang rami hepta ka te samai kles ko nang ni page bam je zime technical channels le magna video zoom up so ga nang ni kang puji le chi lo azina ni to kam families magna channels ke nang ni gyu ka chi lo just subscribe te to mak sa bam zai nu ya just subscribe te go lo ba nang ni te na ta ki kem ga de le suppose na anigu subscribers digo me increase te hang rami be right lang me ge ani ta ge content bam ra nang le nang go video category ko content ge nang ta mi ba si ma le kan stu nang na tet pe ge nang nang gu channels video tet pe ge nang gu content e ka pam rang ni content i design na right lang ge content is the king he bu go ma content i design na ani gu channels ke subscribers le wang klo le ma na view le wang klo le bo content kang en ko pam lo be ani gu YouTube channels kang ge thumbnail la le thumbnail ma zai na title le mi ra nang le thumbnail thumbnail pirai lai thumbnail pirai lu za ani gu channels lung ti ge gyu ku le gyu plo ge content sia rak le design na ani gu channels le za grow te ma ku le ma na view le ma ku le subscribe le te ma ku le suppose ge ne content sang ge ani gu thumbnail le mi ra mo le thumbnail pi lu za click te bram le sar ga la be suppose ge ne ma sang ge title le kai mi ra le title kai mi blog ge jina dung ro attractive te ra hang ge ani title ro ai blog ge jina ra 100% gyu ko ra me la le ma za na ani gu tag gram le kai mi ra nang le nang gu video category gu sai season nang gu video gu sai season telegram ro de ne tag le je kre un kai him re dai kai do bi le chi po ge search table ge ro tho ba ra bu gu ge nang tag kra ro de zai ne i le spot de ani gu search ke le wang le ma na view ke le wang le subscribers le ani gu increase te hong le he bang ni tang rang taw de le ma na subscriber ki hang de zai ne ani gu view le wang ki le ma na view wang ki lo ani gu subscriber increase te hong le apo ko no de equal te je bang ku le view wang blog subscribers le wang le subscriber ki hang blog ani gu channels ke le je view wang le mak zai na ani gu channels ke view wang ki blog ge ani gu watch time le je increase te hong le mak zai na nang gu channels ke subscriber wang ki blog ge nang YouTube channels ke ma ta te nei bi ba ku le se rang taw de le mak zai na nang YouTube channels ke gyu ke si betinga na point e ke na rang taw da je ani YouTube channels ke new youtubers te je gyu betinga na nang gu channels ke nang content ne suste ra nang malai ma na category le suste ra nang malai kalis tu nang na video kai ni nei be ja kai ki nei ja kai ke ja bang lo kai ke ja video krem kai ja nang upload te lu sang ye nang si pe ku le ni jang pe category ke te ra mi ni jang pe content ke te ra mi he be samang ge nang video krem kai upload te ke lu sang ge nang gu audience rama view wang ki bra ma nang select lo ma zai na comment wang ki pe ra ma nang video select lo audience sang ga de jang pe nang gu video ka kan so mi he be nang select lo je nang gu content a ke select lo je na nang jipo ke te che bam lo te che bam zai na nang gu content pi lo je subscriber le wang le ma zai na ani gu view ram le je increase te hang le he ba rang taw de le kanis tu ani mistake te ram le la le hang sa ma na channels grow te ra hang je na pe je kai ke lo je nang ni gu content sing le go je te che bam lo ge ani gu channels ke free stick ke je ani gu channels ram subscriber growth te mak ma je view growth te ham mak para man le example te je nang na samang ge na mai gu me cooking channels gu me le pa kai blog ge audience ke pe si be wang ge wang ga lo ge nang gu channels ke cooking channels ngoi le za subscribe te le kalis tu nang nan chomai gu me blogging te te ra je bam ni za na na channels cooking channels hang ge na subscribe te ra wang ai pe je sai de he be ni ngai lo subscriber hang ke nga lu tu rai ne he be ni ngai lo suppose ge na ani pe je te mak za content nang sus te lu sang ge nang gu content ke ru na te chabam zana nang gu subscribers ma zana view ram le za ani gen te you le se berang taw ge le zana channel ke subscribe te jabam nes tu view mak thi zaina ma du subscribe te be gi ga le se bang ni ta garang taw ge mai gu video po na loi ra te kle spi ga ji be kang pi pe me nang ni hang ge lu taw be bam le he be nom te ge le lu taw be bam zain du ga za like te ge lo ma zana comment te ge lo ma zana subscribe te to ma su na du subscribe te ge lo be te na ta kyam ga de le see you next video. Thank